bintang tamu datang awal di versi Gunung Sari. Di antaranya Cak Zainul Supir, Ranu Agung, Kampung Busar, Ranu Agung, Cak Arsudi Pesawahan. Ditambah lagi Cak Selamet, datanya dari Bedik. Terus bergabung Kampung Wawan Akbar, Ranu Gedang, Kampung Lulus Janoko, Ranu Gedang, Cak Sukro Ojek. Bintang tamu datang awal, datanya dari Sentul, Cak Zainul, Tegalwatu, Kampung Hamid, datangnya Tegalwatu. Cak Emat Ali Pandih, Andung Sari. Pak Bakri Papringan, Cak Ismulihat, datanya Ranu Gedang, monggo tampil di Pagelaran. Cak Sariman Kedunggaleng, monggo tampil di Pagelaran. Cak Zainul Sopir, Pak Kampung Besar, Cak Arsudi, Cak Selamat, Kampung Wawan Akbar, Kampung Lulus Janoko, Cak Sukro Ojek, Pak Kampung Amin, Cak Zainul, Mat Ali Banding, Bapak Bakri, Cak Ismulihat, Cak Sariman. Ayo diatur, diatur yuk.
kasih para terima tamu dan bintang tamu datang awal, di antaranya Cak Selamet datangnya Bedek Mat Ali Pandih Andung Sari Pak Sarwo. Terima kasih Cak Sariman Kedung Galeng bintang tamu datang awal di grup Kelakuan Rogi. Sebagai promotor Cak Zaino Wahyu, bos telur, penulis buku andalan, pengedar undangan di kawasan Palang Besi, Nyonya Zaino Wahyu Palang Besi. Matur nuwun, terima kasih. Kami juga di Pagelaran sebagai peluncur 4 kabupaten Mas Yuyut Putra Wonogoro, Pak Diana Palang Besi, Edi S Palang Besi, Cak Moyo Palang Besi.